Ma proseguono le partite, allora è tornata un po' di illuminazione. Vedo che rientrano dal campo B. La Triestina e l'Edera, quindi credo che abbiano deciso di terminare la partita, mentre per il girone A, visto anche il discorso di classifica, riprenderà la partita con la Sagliaziane e il Sesto Bagnarola. Bravo, Gojko, bravo Pečenko! Fabio, chi è che andrà a arbitrare? Bravo, sei, bravo, Žiga, vidi se Fini della classifica. Bravo, fantje! Vrni se, sej, Žiga, Jan! Sej, Žiga, Jan, vrni se še Jan! Še Jan, učini naš igralca! Lava, lava! Ma glava! Ej, tiho, Žiga! Quindi Triestina batte nel mondo 6-0, si conclude il girone A 5-0. Evo, direi! Še, vrni se ti mi še! Še ti mi! Andiamo nella fase arbitrale quello che conta. Žiga! Quindi 5-0. Quindi della Triestina, 5-0 per la Triestina. Ale! Via, pokličeva! Bravo sej, bravo sej! Še sej, vrni se! Boršo, dati samo! Še! Pazi! Žiga! Sej, ti mi resta u zid! Sej, ti mi zid! Žiga! Sej, ti mi zid! Jan! Primi nauca! Djeco! Prikaj nauce! Jan, predvora! Jan, Čanko! Jan! Sam! Sam si! Bravo, Dario! Vrat na red! Bravo, vrati! Sej, bližje! Jahor, sej, naprej! Bravo! Jan, ti rano! Še, sam Dario, Jan ti re.
Alo! Bravo! Sejid! Dobro. Vedno darce! Vrni se Sejid! Vrni se Žiga! Bravo! Primi Ivan! Jan ti gre v nohe! Tam si, Ivi ti gre v nohe! Treba malo prej, Žiga ta išči! Vrni se Žiga, Pečenko še nazaj! Tam si, razširi Timija! Timija je tam! Še je povratna Jana, če ne redrhači. Bravo! Bravo! Matej! Borčo, menjava, hitro! Ale Ama, do igralca! Sej bom, ne skrbite. Bravo, še! Pazi Jan v sredini! Bravo, Matej, brez faula! Bravo, Timi! Sanci, dej! Šehmeni! Tako! Čisti, Sanci! V sredini, od zadej! Sanci, Dario! Povratna! Nič je zapriješ, Žiga! Amadej, kar pa ti! Sanci! Amadej! Sej, menjava, sej! Vedi, bravo! Alev! Žiga! Jan, ostaj od zadej! Ej, pospravi flaške, tako je, dajmo! Pazi, Pečenko, hitro do igralca, Amadej od zadej! Pazi, od zadej! Trupel od zadej! Še! Pazi, Pečenko, od zadej! Bravo, Amadej! Na glavo, Žiga, ti! Amadej! Pazi od zadej, igralca, no! Vidno si res obrano. Ej! Amadej! Pazi, Jan, ostani od zadej! Amadej! Dej žogo njim, kaj je njihova! Vrži jo njim! Amadej, vrži jo njim! Dobro, ajde, pridite sem! Pejte sem! Sono terminate tutte le partite, nuove difficoltà, quindi noi iniziamo la fase finale dei due campionati, ricordiamo che le prime e seconde classificate andranno a giocarsi il 9 per Antonio, mentre le terze, le quarte e le quinte andranno a giocare il trofeo comune di Monaco. Pezza! Ok! Žiga, pisa nazaj!